eni ne bela jine me chemi ko ni ode Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadu kunkera abaka kanu ira afurumsula. Alakira sallallahu alaihi wasallam chemi nafsani jembela jiri ada madu ni makulu ko sanfela la wa halishin lahara ode duna sonalido alemi ga kanu dogo afurumsula. Neko munela ebiga kanu dogo ifurumsula. Munela eta ire ifurumsula ka fo kuga kukadiye. Munela eti tuka kuma ufunyela. Alakira ka kuma kando biro afurumso mi kun kada na afurumso bela jeli odi Aisha donola ikato Aisha ma ako Aisha ikaronga fo shufe ne nyabe sinogo ngani ekanu ne bisukunte sinogo de fo shimandi musu kuma kanduma hali ni ma wardama ni masandama kuma kanduma fanyena maganduma fanyena ala sonama toga fama kanata togola kui toga fama neka firdaus neka habiba neka sugun fangeli neka nyene maya togo fo ama togo mibala ka fo nobi kanu sama kasya kanu kuita bo nyene maya resigile me kanu deka ni mami kanu afati kila mwanyana alakira sallallahu alaihi wasallam awere de jinafu ngabi aunde kanunge mana bui ni kanugo kuma ere fodoro ni mau benanaye wafo ko ayejo anga temenna kan fu itenda kanugo kuma ko alon ke nyene me ere sile ni kanuga siru jadi ala sonama fo kanu mau ka famuli kabo siru jadi fe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.